دوکی دیار بی تایباتی حتی الفدقه یعنی دست بکاو صلاحات الفدقه 45 جرانو زیرتر جیرشن درونان فروکین بفروکوان جالی ترکیه سر نافچین دستی حسده دا ایدیاتینا آرمانش کردن وان نافچان و که ترکیه بیجه او سرکردن پککی ایدی او آرمانش کلی و که دیار جالی حسده و فاخفنه چندین جراناتین دوبار کردن شرفان وان تینا آرمانش کردن تایباتی او نافچه دستی وان دانه دوید او پارزگاری الوان نافچا کنی مخابنی و که او ایماشه پت کن حتی نو که دی سه اندام نوان تایباتی هاتینا کشتن و جماره کزور جیشه برین دار بینش انجام تایباتی 45 ایرشین کو بردام تینه کنن گله جرا بحث اپراسیون ترکیه تکنن زبوی سر نافچین روجاوای کردستان تایباتی او نافچین دستی هستی داله کیم جرا بحث وان ایرشین درون تکنن و تایباتی سر آستا جواک نفدولتی بدنگه که گله که شوک هیا بوچی اف بردام ایرش هنه و بدنگه جواک نفدولتی برانبری ترکیه اما تو بیش سال با ساله زیادت به طیبتیش یعنی دوی جاره دا حسده چندین جاره دا خواست که جواک نفت دولتی بیت سرخط حکر چه نبه قدغه دجی فرینی بخل سر اسمان نافچین دستی حسده دا جبوی اگر چه نبه اگر هاتو بحث اپراسیون جی بیت کردن چی کدوی دمی دا هفته ما کدریج اب طیبتیش ترکیه بحث انجام دادن اپراسیون جنش که وقت کش بی کوی جاره جی زیادتر پیش بکوه اف نافچین دستی دا زیادتر لیب که کنترل ویل سرگلک نافچه زیادتر لیب او کو تسبیک دیار رکفتنک هبو کیلومترین گلکن کم هاد بنا دیار کنن بس سال بو سال وکی دیار او نافچه ایدی کیلومترین ویجی زیرتر بن ام زیرتر بحسابه مجارب تایباتی جی یاش همیا گرنگتر بدنگی جواک نفدولتی سروان ایرشن کوش ترکیه فن جبلی اپراسیون ویجاری اپراسیون بحث ناکین برای حواس عقید هفرس کاری اوفیسا پیوندی در و دیپلماسیا برای آشتی و آزادی شلوباکج آلمانه وید گلماده پریاس کایپی برای حواس اف دمیا باش جاری مل دسبیکی جو آخف نخوی ماشا پیکر سر رای هبونا جماره که زده و ایرشان بس بدنگیه که تمامی جواکا نفت دولتی هیه بوچی و دیاره اف بدنگیه و حتی نو که بوچی حسده بخوشی نکاریه جواکا نفت دولتی بین تسرخد سلاورس بگمان وکن زانن یعنی از باورم نه مثلا بدنگی که قاسی هنه که پیمان ناف دولتی هکم بیجن لوتکه ستانه كان بيجن جروب دي پیمانیا ناف دولتی شر دیجی تیرورت که هر یک شواجی حتی ها وک آگاهی بردسته مهنه لمپا کست به نخستی شوقا کست مثلا ایریشک هبل ویده بریده لی ام زانن یعنی ترکی وک لیستوانه کی هلیمی و هر وها لیستوانه کی ایرو هیزه وی لشکری نتنی الهندری سوریا ده لی بلی الگلک ولات دی جدا جدا هی هر وها یک ولات نها آلیکاره یعنی بریایو ان الهفكرنا نابنا روس واوكرانيا ده مثلا دربازبونا جنم و ايدي وامزان تبلي قالك نكوكي هنا نابنا روس وتركيا ده قالك مجارادجي طيبات مثلا بالافرين بيلوت دانا اوكرانيا اللي تبلي ويجي هناك برجواندي هناك برجواندي اما برس هواس هر سرفي برسي براستم ما بس مجي قوي يعني خصوصا هاسكرين جبوي جواكا نف دولتي وهيزن ين نف دولتي ولاتن زل هيز ما فمروفي نجرين بالكو زيرترج دافونا يعني هاف بشي وهاف بشكا ديال تركي جرين ترى مثلا فروكانا مثلا حتى كارتا بنابرا هي كو جلا جرا تركي بكارتينا بيجومان يعني السياسة ده هناك مثلا برجواندين ولاطة برجواندين ولاتن خوا برجواندين ملاتي خوا دن پیشی برجواندی مثلا مافی مروفا او راستی که جی هک عمل رولا یو ان بنیرن جدمی یو ان هاتیه پیکانین حتی ایرو تبلی یکش خالین سرکه مثلا مافی مروفا و گفتگو کرنا السرویت تکرن و او وک هفپار مثلا چاره سر کرنا بن پیکرنا مافی مروفا لیل گلک ولاتا ده هم بینن رولا وی ضعیفش بر او ولاتن یو ان چه کرنا برجواندی و خواهن هنکش ولا ولاتا وخا ما في مروفا بنبيت جبروي كي برجواندين آغوري ايوا ولاتا هل وها برجواندين سياسي بيغمان بن سدم هك امروشا سوري بگشتي بدن برچاوي خوا اليو انده حتى انها دها فيتوات هاتنا بكاراني هل وها هك ام اسيتانا بدن برچاوي خوا سي ولاتي گرانتور اي مسألة اسيتانا ده ام دبينن
چاوە دەڤەرێن جدا جدا هەفتوو هەفباش کردنا وەک هەفبەش کردنا و هشتنە وەکت بێژێ رێجیم جارێکی دی vەگەرێ وا دەڤەراژ بەر هەنێک ئالیگرێ رێجیمێ و بەرجەوەندیên وای لوێرێدا تەڤلی وێژی ترکیە وەک دەولەتێک تێ ناسکردن یان خۆ دێ ناسکردن پشگرتنا اوپوزیونا سوریت که یان خلق سوریت که مدید مثلا حلبه ده مدید المسالين جدا جدا نهال مثلا ادلبه ده اجبري ويه که هک ام بحثا گشتی روشا تهدیدات یان گفت تکرن سر مثلا روجاوای کردستانه تمامی تبلی امزانن دیجیا او گف لمپا کس کات پی خستن و سر بنگاه ویجی ترکیه درباز بو لین ها شتی دیار شتی برای اف نافچین تینا آرمانش کردن جالی ترکی و ترکیه بجه بر پرسیم پککی لی نه حسدش بجه شروان ملی هنه او نافچه دستی مدانه ام دخواست کین اگر چنه با قدغه دجی فرین الاسمانی ما بین راگاندن تشتکی وصا ممکنه بریاره که وصا بیت دادن جالی جوا کنه دولتی و اون جی گلب زحمته باوریم ده ایرو ده هنک زحمتیه و هنه هون زانش بلی دمکی نزیک ده زیده 100 برلمان فرانسی او اف داخواست وقت بیجید کرد لی 2013 ده مداخواست کرد هنگه دورا کردی کردستان سوری و کریمه کی آرام وری ناس کردن بن چاودریا هیزه ناو دولتی ده مخابن وی وقتی ده پیاده اتهامات چوت و شاش مذا وک انا کسید کردن باوری مده هنگه ممکن بو وقتی کاره کی جدی سر بهاتا کردن لی ایرو گمانم ده نکی زحمت یعنی کی کار جدی سر نکرد برای حواس اگر کی بی کاره کی جدی نهاتا کردن بله گمان آمده دو سدمین سرکه هبون سدمک جه هیزک لشکری السر عرده او جه هیزا گریدای پیاده و پیاده او مسئله ناب ارینیل به مسئله ادنری هر وها وک تفگرا سیاسی گشتی آسوری جیب گمان آمده کاره که جدی سر به مسئله نهاد کرن گره که بوی دمیده افکار بهاتا کرن در کتنا گروپین تندرا و هر وها در بازبونا ایرانیال هندره سوریده در بازبونا روسال هندره سوریده بشین لشکری جدا جدا ناف دولتی بس هکه هو ثابت اگر این انجام دادن اپراسیون کو ترکیه و دمک حاضری بوده تکرن نزدیک بیاد چونکی حتی ایماجن وصل جنه اف نزدیک بینا روسیه و ترکیه و دومایی که دی اگر این اپراسیون زیاده ترکیه نه هو سایانجی برو واجیه تشتکی وصل زاني مثلا هناك بهتر معقدتر مثلا نزيك بينا روسيا وتركيا قمانا مدى نهار دفرا بلكي بهتر مطرسي سر هنا ممكنة اوبراسيونا كي دربازبوني ترفعت وقت ناس كنش بل او دفر هيزين روسي الهندري ودانا ليش غنير هيزي روسي هيزي ايراني جي الهندري ودانا مثلا نبلو زهراء هيا هناكي هف باكرن يعني هاتيه هف بشكرن هفدو او هيزين او دولتي ايراني جبر مثلا نبلو زهراء ومثلا قبولنا كي اويجي رحنا كسنا دا روس ناخوازي تركا حتى داوية بغايديني لعيني وقت جي جبر روس بحاجتي تركيا مثلا اف عقوبات آبوري هنا لسر روسا مثلا ببي ريك تيدا او خوش وعقوباته هناكي خلاص بدي ليه هك تدينا خب دي دبري جدا جدا امد بينن مثلا بالافرين تركيا بي بيلوت جين جدا جدا بتي كارانين دو هون زانن القامشلوج بريوي الكوبانيش بريوي الدبرين دي جدا جدا الهندري روجافاي كردستاني دا افكار تكرن اف لمپا کس کاتیه داین مخابن اش ترکیه را اش روسا جوش امریکانا ری کاری ویرانگی باولیم ده هنه او تکرن لی کاری که لشکری فرح حتی نها اریکرین سرنینه روس فشارت کت خوازه مسده یان دولین دی ای کردی و از دویجم وکوا آگاهی وجهی هنه سرکومار ترکیه جی گود وزیر درویجی ترکیه روس خوازن فشار بکن ترکیه نیزیکانی سیاسی نابین و رژیم ده چیبه او پیمانه ادانا آهبو آجبرین ها نوتو هشتا خوازن و پیمانه جاره کی دینه بکن و رژیم اثر وی خال پراستم کو روسیه جی دخواست کری ادی او پرزگری که آنجا حتی راشا سوریه گل حکومت شام بخوبه تا چرا سر کردن حتی راده کی جی دیاره بدل ترکیه اوه برجماندیا سوریه ده یانجی برجماندیا وان ولاتان ده کو اوین دستوان سوریه ده هزیرتر من ظنم کاب وی کی دی راشا سوریه چرا سر بیانجی ده آلوستر
بگومانە بدە ت بەرجەوەندی سووریا تێدا نینە هەکەم دێنا خۆ بنێ دەڤەرێن دی ئێرێجیم ڤەگەرانەوا دەڤەرە دەرعان بدن بەرچاوێخوا غوڵتان بدن بەرچاوێخوا حەمسەیان بدن بەرچاوێخوا گەلو چ چارەسەرکردن هەندرێ وا دەڤەرا دەهاتیە هەبوونا vê rejîmê hek çareserkirinek siyasî giştî avakirina distûrekî nenavendî têde mafê hemîne tewa ola têde cîcî bibe baweriyê me de wê tiştek dîş berjewendiyê xelkê Sûrî re nebe gelo kan ha piştî lihevkirina der'a xelkê der'a vegerane deverê xwe piştî lihevkirina gota gelo xelkê gota vegerane deverê xwe lihevkirinê baweriyê me de cî dibên tenê berjewendiya rejîmê û hevalbendê wê berjewendiya wa welata ne berjewendiya xelkê Sûriye û ti carî aramiyê xwe re pêk nayêne wê tim alozî bimîne berdewam wê xelkê Sûrî bimîne penaber ji ber ev rejîme ya bûye sedem xelkê Sûrî penaber bûye ya bûye sedem zêdeyî sedê şêst xaka Sûrî yan bingeha Sûrî têk çûye çawanê carekî dî rejîm vegerê va devera wê têkevê berjewendiyê miletê Sûrî û xelkê Sûrî de bingehek aram bê alî bin çavdêrîk navdewletî de dibe heta bikarin xelkê Sûrî vegerin û ser bingeha wê hilbijartinek demokrasî bê alî werê çêkirin desthilata pêşerojê ya Sûrî gumana me de ew bê ya bikarê têkevê xizmeta berjewendiyê miletê Sûrî û Sûriya biştî. برئیس حواس عگید هفرسکاری اوفیسا پیوندین در و دیپلماسیا برای آشتی و آزادیش باشار لوبکش آلمانیا برای اسکایپین گلما دابن گلک سپاس بوده سپاس کرد